Dia sebenarnya ni kali kedua saya raya tanpa anak. First tu dengan my son masa dia belajar dekat Jepun. Tapi itu bukan I tak nak bawa dia balik, tapi dia pergi tu masa waktu COVID PKP. So memang pergerakan dia tak boleh balik langsung. So for my daughter I sanggup lah. I kata okay, tak apa daddy sanggup bayar for you to come back. Dia kata tak boleh sebab ada exam April tu waktu exam tu. Okay, dia tak apalah. Tapi mak dia kata alah, 3 bulan Jun dia balik 3 bulan dia tengok lah anak dia. Dia cakap jangan waste money. So itulah. Sebab saya memang raya tu memang tahun ni memang tak nak raya. Tapi my daughter told me tak apalah dad, you do it for abang and adik. Saya okay lah. Tak lengkap lah. Tak lengkap. Dan mama pun dah tak ada. So memang macam then family sakit lah. Then my uncle pass away. Dah. Kurang meriah lah Tetap bersyukur, alhamdulillah. Usaha sederhana lah Cuma kita tak gila-gila lah apa-apa.